Open up your Bibles if you brought your Bible today to John the 16th chapter. Ja pane oma piibel, kui sa võtsid täna piibli kaasa, Johannese evangeelium 16 peatükk. John chapter 16, we'll get there in just a few minutes. Johannese evangeelium 16 peatükk, hetke pärast lähme sinna. But I'm excited as we begin this new series this morning that I've entitled God's Guidance. Aga ma olen väga põnevil selle seeria suhtes, mille pealkiri on Jumalik juhtimine. And I don't know if you realize this or not. Ma ei tea, kas sina sellest oled aru saanud või mitte, But you need God's guidance. aga sa vajad Jumala juhatust. Amen. I need God's Mina guidance. vajan Jumala juhatust. Everybody in their life needs to look to God to what it is that they would do next. Kõik oma eludes vajavad seda, et vaadata Jumala poole, et teada saada, mida järgmisena teha. And this is something that a lot of people, I think they don't realize. Ja ma arvan, et paljud inimesed ei mõista seda. And I'm even talking about Christians. Ja ma räägin, et isegi kristlased. Some Christians don't realize they need God's help and God's guidance that's available. Mõned kristlased ei mõista seda, et nad vajavad Jumala juhtimist ja juhatust, seda, et see kõik on ka saadav nende jaoks. And God is wanting to get involved in your life. Ja Jumal tahab tulla ja ta tahab sekkuda sinu ellu. But Ta tahab olla kaasatud sinu ellu. But many times people, they either do not know Aga väga tihti inimesed ei tea seda or they look for guidance in other places, and we're going to talk about this throughout this series. või nad otsivad juhatust teistest paikadest ja sellest me ka räägime selle seeria jooksul. But, if somebody would ask me, what does the future hold for us? Kui keegi küsiks minu käest, et mis on tulevikus meie jaoks, You know what my answer is? tea, mis on minu vastus? I don't know. Ma ei tea. I don't know, Ma ei tea and you don't know. ja sina ei tea. Right? On nii. I can't tell you what you're supposed to do next. Mina ei saa sulle öelda, mida sa peaksid järgmisena tegema. I don't even know exactly everything I'm going to do Ma isegi ei tea next. seda, mida mina saan järgmisena tegema. Now, I have some plans. Jah, mul on olemas plaanid, I have hopes. mul on lootused, I have dreams. mul on unistused, Amen. Amen. I have concerns. mul on olemas mingid hooled. The future is unknown. See tulevik on teadmatu, tundmatu minu jaoks. But no matter what's out there, Aga mis iganes seal ees on good or bad, see hea või halb, we need the help and the guidance of the Most High God. meie vajame kõikvõimsa Jumala juhtimist ja juhatust ja abi. And I know that God knows everything. Ma tean seda, et Jumal, tema teab kõike. Would you just boldly say, God knows. Ütle, et Jumal teab, He knows. tema teab, God knows. Jumal teab. I don't know. Mina ei tea, You don't know. sina ei tea, But God sees and God knows everything. aga Jumal ta näeb ja ta teab kõike. The Bible says that He sees the beginning and He sees the end. Piibel ütleb, et tema näeb lõppu, tema näeb algust ja tema näeb lõppu. Amen. Amen. It's like that GPS satellite. It's looking at a completely different view than what you and I have. See on nagu selline GPS-satelliit, et sealt pealt see näeb siis sellist vaadet, mida meie ei näe. It sees all the way from England to, I don't know how far it reaches, to the other side of Europe. See näeb Inglismaa otsast kuni teise Euroopa otsani. And then it's connected to another satellite that will take you around Russia and then around China. Ja siis on ühendatud teise satelliidiga, mis siis sealt läheb edasi kuni Venemaani ja siis järgmine sealt kuni Hiinani. And so through GPS, the whole world is being watched at every moment. Nii et läbi GPS-i kogu maailma on jälgitud igal hetkel. And it's got a completely different view than what you and I have. Ja selle kaudu on üldse olemas teistsugune vaade, kui sinul ja minul on. We could see maybe 2-3 kilometers, 5 kilometers maybe. Meie suudame näha 2-3 kilomeetrit, 4 võib-olla. And so we have a completely limited view. Nii et meie see vaade on väga piiratud. Well, this is how God is with us. Ja samamoodi on ka Jumal meiega. We've got this limited view of our life. Meil on olemas selline väga piiratud vaade meie elu suhtes. God's got this other view where He sees your beginning and He sees your end and He sees where you're at. Aga Jumal näeb sinu elu täiesti teistmoodi, ta näeb algust, ta näeb lõppu ja ta näeb ka seda paika, kus sina praegu oled. And so God knows. Nii et Jumal teab. And we need to take everything to God. Ja meie peame võtma kõik asjad Jumala Because juurde. God's not surprised by anything that would ever happen. Kuna Jumalat ei saa üllatama mitte miski, mis kunagi saab juhtuma. There's nothing that happens where God turns to Jesus and says, "Can you believe what just happened?" Ei saa kunagi juhtuma sellist asja, kus Jumal pöördub Jeesuse poole ja ütleb, et kuule, kas kujutad ette, mis praegu juhtus? Nothing surprises Him. Et mitte miski ei üllata teda. It's all seen by God. Et see on kõik juba nähtud Jumala poolt. Now, it doesn't mean that God likes everything that we do. See ei tähenda nüüd seda, et Jumalale meeldib kõik, mida meie teeme. It doesn't mean that God is for everything that happens in the See ei world. tähenda seda, et Jumal on kõige selle poolt, mis maailmas on praegu toimumas. But God sees and God knows. Aga Jumal ta näeb ja ta teab. And this is the thing. God knows how to get you from where you are
to where you are supposed to be. ja asi on ka selles, et Jumal teab, kuidas sind saada sealt paigast, kus sa praegu oled, kuhu sul on vaja jõuda. And so whether you're going through a difficult time or whether you're going through a great time of your life, kas sa lähed läbi mingist raskest ajast või väga heast ajast praegu, God knows how to take you from where you are right now to where He wants you and needs you to be in the Jumal future. teab, kuidas võtta sind praegu sealt paigast, kus sa oled ja et sind viia, nii et sa jõuaksid sinna paika, kus sul tulevikus vaja olla on. And I recommend highly that each and every one of us would make God our guide for life. Ja ma väga kõrgelt julgustan igat ühte teist, et te teeksite Jumalast oma elu juhataja siin elus. And if we will connect to our awesome God, Ja kui meie ühendume meie võimsa Jumalaga, if we'll connect to our all-powerful God, kui meie ühendume siis imelise, meie kõikvõimsa Jumalaga, all-knowing God, kõike teadva Jumalaga, if we'll make a connection to Him in a real and living way, kui meie teeme temaga, loome selle ühenduse tõelisel, reaalsel viisil and if we will allow Him to guide us in our life, ja kui meie laseme temal juhatada meid me elus, then we will finish in the right place at the right time. siis meie lõpetame õigel ajal õiges paigas. We will do things in our life that will bring glory to Him and expand the kingdom. Me teeme enda elus asju, mis saavad tooma au temale ja mis laiendavad Jumala kuningriiki. We will see God's blessing upon the work of our hands. Meie saame nägema Jumala õnnistust meie käte töö üle. If we will look to Him for guidance on what to do and when to do it. Kui meie vaatame tema poole, et saada temalt juhatust, mida ja kuidas teha asju. And things will go better Ja siis asjad lähevad if we paremini. will allow the Lord God to guide us in our Kui meie lives. laseme isandal Jumalal juhatada meid me elus. And this is the whole thing. We all want to arrive at a good place in life. Ja asi on selles, me kõik tahame jõuda oma elus heasse paika. You know, some people say, well, I don't care what I do or where I go. Mõned inimesed ütlevad, tead, mul vahet ei ole, kuhu ma lähen või mis ma teen. They might say that, Nad võivad öelda sulle seda, but they really do care. aga tegelikult nad hoolivad küll. They really do care. Nad väga hoolivad. They care what other people think about them. Nad hoolivad sellest, mida teised mõtlevad They neist. want life to go better. Nad tahavad, et elu läheks paremini. And so we need to know God has a way for us to go better. Nii et meie peame teadma seda, et Jumalal on olemas tee, viis, kuidas meil saab minna paremini. He has a better path. He has a better way for you and Tal on I. olemas parem rada, parem tee sinu ja minu jaoks. And you might think, well, I don't know how it could get any better than this. Sa võid öelda, aga ma ei tea, ma ei suuda ette üldse kujutada, kuidas saab minna veel paremaks kui praegu. Trust me, it gets better. Usalda, see läheb paremaks. Amen. Amen. I've had those moments where I thought, God, how could it get any better than Ma that? olen olnud sellises hetkes, sellises paigas, kus ma olen küsinud Jumala käest, et kuidas saab minna veel paremaks. And then a little while later, I look back and I say, I'm sure glad I'm not there anymore. Ja siis natuke aega hiljem ma vaatan ja siis, et mul on ikka väga hea meel, et ma enam ei ole seal paigas, Because it is so good now. kuna nüüd on nii hea. But then we have the tough times, don't we? Aga siis meil on rasked ajad, on The nii, road gets a little bumpy. kus tee muutub künklikuks And you think, God, I want to get back to where I was. ja siis me mõtleme, et Jumal, ma tahan tagasi sinna paika, kus ma olin. Restore to me that peace. Restore to me that joy. Taasta minusse rahu, see rõõm. And when we begin to talk to God about that, He'll begin to lead us and guide us back to the place that He wants us Ja to kui be. meie hakkame rääkima Jumalaga sellest, siis tema juhatab meid tagasi sinna paika, kus me tahame olla. And so one of the ways that God will lead us in our life is by this, what the Bible calls the Spirit of truth. Ja üks viisidest, kuidas Jumal meid juhatab, see on nii, nagu Piibel ütleb, ta juhatab meid läbi tõe vaimu. And let me just stop and just talk about this for just a second. Ja las ma peatun ja räägin sellest natukene. We serve one God, Meie teenime ühte Jumalat, but it is one God that is manifested in three different people, aga ta on üks Jumal, kes on siis three different beings. kolmes erinevas isikus. Our God is one, but He is three. Meie Jumal on üks, aga tema on kolm. And you might think, I don't quite get that. Just hold on here with me. Et sa võid mõelda, et tead, ma ei saa sellest aru, et jää hetkeks siia ikka oma mõistusega, et ära ennast välja lülita. He is in such perfect unity Et ta on nii täiuslikus ühtsuses, that God the Father, et isa Jumal, God the Son, isa poeg and God the Holy ja Spirit, isa ja Jumal püha vaim, they are so perfect in such perfect unity that everything they do functions as one. nad on nii täiuslikus ühtsuses, et kõik, mis toimub, mis nad teevad, see kõik on üks. And God the Father is in heaven. He's on His throne. Ja isa Jumal on taevas, ta on oma trooni peal. Jesus is the one who came to earth. Jeesus on see, kes tuli siia maa peale. The Son who came to know what it was like to be us. Poeg, kes tuli siia, et teada, tundma saama seda, mis tähendab olla meie. And then He went back up to heaven, and the Bible says that He's sitting talking to the Father about you. Ja siis ta läks tagasi taevasse ja ta istub isa paremal käel ja ta, Piibel ütleb, et ta räägib isale sinust, paletab sinu eest. And this is good news. Ja see on hea uudis. He's coming back again Ta soon. tuleb varsti jälle tagasi. All right, I've got three people in the front row. We're excited about Kolm that. inimest esireas on põnev selle suhtes, But Jesus is coming back soon. aga Jeesus tuleb varsti tagasi. And when He does, we get to go to be with Him forever and ever and ever. Amen. Ja kui tema tuleb, siis me saame olema tema koos igavesest ajast, igavesti, aamen. And so this is the Jesus part of God. Ja see on see
osa Jumalast, kes on Jeesus. That part that makes that connection with us that we can know him. See on see osa, kes teeb ühenduse meiega nii, et meie saame tunda teda. And then there's God the Spirit. Ja siis on Jumal vaim. And the Holy Spirit was sent by Jesus to earth. Ja püha vaim saadeti Jeesuse poolt siia maa peale. And while we are here, he's in us. Ja sel ajal, kui meie oleme siin maa peal, on tema meie sees. But there's times that he will also come upon Aga on us. aegu, kus kohas tema tuleb ka meie üle. And I love it when he's in me and on me. Ja ma väga armastan seda, kui ta on minu sees, kui ta on minu üle. You know, he's in me, he gives me new life, he gives me that strength. Ta on minu sees, ta annab mulle uue elu, ta annab selle tugevuse. But there's times that he comes on me with we call it the anointing. Aga on aegu, kus kohas ta tuleb minu üle, mida meie nimetame võidmiseks. It's just that supernatural help from God to do what it is that we're doing for See on him. see üleloomulik abi Jumala käest, et teha seda, mida meie teeme tema jaoks. And so he does that so that we could help, Nii et tema teeb seda selleks, et meie võiksime saada abi. that we could meet needs, Et meie võiksime siis olla abiks, me võiksime täita vajadusi, that we could serve et meie saaksime teenida and be a blessing to ja olla others. õnnistuseks teistele. And that's what he will anoint you to do. Ja see on see, mida tema võiab sind tegema. And so the Holy Spirit, he is the one who is really the closeness to us. Ja püha vaim on tegelikult see, kes on see lähedus meile. He's on the inside, he's our comforter, Tema on meie sees, tema on meie lohutaja, he's our counselor, tema on meie nõuandja, he's our helper, tema on meie aitaja, he is God. tema on Jumal. The Bible calls him our friend. Piibel nimetab teda meie sõbraks. And I want us to know God like that. Ja mina tahan, et meie tunneksime Jumalat sellisel viisil. That you would have a true relationship with a living God. Et sul oleks olemas tõeline suhe elava Jumalaga. And he is the Spirit of truth. Ja tema on tõevaim. We can rely upon him every day. Ja meie saame toetuda temale igapäevaselt. Now let's turn with me to John 16. Let's read verse 13. Ja palun mine oma piiblis praegu Johannese evangeelium 16 ja loeme salmis 13. And it says this, Ja see ütleb nii. that when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. Kui tõevaim tuleb, siis ta juhib teid kogu tõesse. And he will not speak on his own. He will speak only what he hears. Ja ta ei räägi iseendast, vaid ta räägib seda, mida ta kuuleb. And he will tell you what is yet to come. Ja ta räägib sulle sellest, mis on tulemas. So this is the Spirit of truth who will lead us and who will guide us in our life. Ja tema siis on see tõevaim, kes juhib ja juhatab meid me elus. And he is able to guide us. The Bible says, Jesus said, he will guide you into all truth. Ja ta on siis võimeline juhatama sind, ja piibel ütleb seda, Jeesus ütles seda, et ta on võimeline juhatama sind kogu tõesse. And I'd just like to add this. Ja mulle meeldib lisada seda, If he will guide you into all truth, kui tema juhib sind kogu tõesse, we could also say he would guide us out of all error. siis me võime öelda ka seda, et tema juhib meid välja kõigest siis valest. Right? On And nii. so if we have error in our life, Kui meie elus on siis vale, mingid sellise valesid he'll äärmusi, guide us out of that siis tema juhib meid neist asjadest välja and into truth. ja ta juhib meid tõesse. So he wants to help. Nii et tema tahab He aidata wants your life to get better tahab than it is today. seda, et sinu elu läheks paremaks, kui see on täna. And then in Romans chapter 8 and verse 14, Ja siis kiri roomlastele 8:14, it tells us that those that are led by the Spirit of God, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, that they are the children of God. on Jumala lapsed. They're the sons and daughters of Nad God. on Jumala pojad ja tütred. And the evidence that you are a child of God Ja see tõestus, et sina oled Jumala laps, is that you are led by the Spirit of on God. see, et sina oled juhitud Jumala vaimu poolt. And you are not a child of God just because you were created. Ja sa ei ole lihtsalt Jumala laps selle tõttu, et sa oled loodud. You know, I've had people say, well, you know, we're all children of Mõned God. inimesed on öelnud niimoodi, et tead, meie kõik oleme Jumala lapsed. Well, that's not necessarily true. See ei ole nii tõde. It's not just that you were created that See- makes you a child of See, God, et sina oled loodud Jumala poolt, ei tee sinust Jumala last, but that you become a new creation. vaid see, et sina saad uueks looduks. Amen. Amen. We need to be made new. Meil on vaja seda, et meid tehakse uueks. We need to be brought into the family. Meil on vaja seda, et meid tuuakse perekonda. Put our hope and trust in Jesus and believe in him. Kui meie paneme oma usu ja lootuse Jeesuse peale ja usume teda. Because in John chapter 1 and verse 12 it says this, Sellepärast Johannese evangeelium 1:12 ütleb seda, to all who rely upon him. aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meeleolla saada Jumala lasteks. So to all who would receive him and believe in his name, he gave them the right to become the children of Neile, God. kes usuvad tema nimesse.
And so that's how we become the children of ja God. see on viis, kuidas meie saame Jumala lasteks. When we believe in Him, kui meie usume temasse, He gives us that right and that siis privilege tema annab meile selle õiguse ja eesõiguse to become the children of saada God. Jumala lasteks. So not everybody is a child of nii God, et kõik ei ole Jumala lapsed, but it's the ones who believe in Him. vaid need, kes usuvad temasse. And if you believe in Him ja kui sina usud temasse and become a child of God, ja saad Jumala lapseks, then the Spirit of God will lead you. siis Jumala vaim saab juhatama sind. And you need to know this is what God desires to do in nii you et ma and through tahan, you. et see on see, sa teaksid, et see on see, mida Jumal igatseb sinu jaoks ja mida ta igatseb teha sinu läbi. And if you become a new creation in Christ, ja kui sinust saab uus loodu Kristuses, you can expect God to lead you and guide you. siis sa võid oodata seda, et Jumal juhib ja juhatab And sind. if you have not yet done that, ja kui sa veel ei ole teinud seda, I'm going to give you an opportunity at the end of the service to do that. siis ma täna sulle teenistuse lõpus annan selle võimaluse teha seda. Because this is the greatest decision any man or woman would ever make in their life. kuna see on kõige suurem otsus, valik, mida ükski mees, naine saab tegema oma elus kunagi, It's to receive Jesus and to believe in His name. on see, et vastu võtta Jeesus ja uskuda tema nimesse. But the children of God are led by the Spirit of God. aga Jumala lapsed on juhitud Jumala vaimu poolt. The children of God are led by the Spirit of God. Jumala lapsed on juhitud Jumala vaimu poolt. It is available, see on saadaval, but it's not automatic. aga see ei ole automaatne. I said that earlier about something, a different topic this morning, ja täna, varem ma ütlesin seda natuke teise teemaga seoses, but it applies to this as well. aga see rakendub sellesse ka. It applies to many of the blessings of, and the things of God. aga see rakendub väga paljudesse erinevatesse Jumala õnnistustesse ja I'll just say asjadesse. all the things of God. ma ütlen kõikidesse Jumala asjadesse. It's available, see on saadaval, but it's not automatic. aga see ei ole automaatne. There's our part and God's on part. olemas meie osa ja on olemas Jumala osa. And God is expecting some things and requiring some things from us. ja Jumal, ta ootab, ta eeldab meilt midagi. And if we will give ourselves to God, if we will be obedient, ja kui meie anname iseennast Jumalale, meie oleme sõnakuulelikud, God has reward and blessing that He's ready to pour out upon us. siis Jumalal on olemas autasu ja õnnistus, mida tema valab meie üle. And so he's always trying to lead us. nii et tema alati ta proovib meid juhatada. And you need to know that about your God. He's always trying to lead you. ja sa pead teadma seda oma Jumalast, ta alati proovib sind juhatada. The problem is we're not always, listening or being willing to be led. aga probleem on selles, et me alati ei ole teda kuulmas, me ei ole valmis kuuletuma temale. Even if you're messing up, isegi siis, kui sa mingi jama kokku keerad, God's wanting to lead you. Jumal tahab sind juhatada. He's wanting to lead you back. ta tahab juhatada sind õigesse paika tagasi. Don't start blaming God for your messes. ära hakka süüdistama Jumalat oma vigade, oma jamade pärast. I just don't know why God led us to do this. ma ei tea, miks Jumal lasi seda teha. Well, if anything ends up being a mess, I guarantee you it wasn't God. ja kui midagi sinu elus juhtub sellist, millest tuleb mingi suur jama pärast kokku, siis ma garanteerin, et see ei olnud Jumalast. Well, why did God tell me to do that if this is what was going to happen in mille my pärast family? Jumal ütles mulle teha seda, kui lõpuks juhtus selline asi. Just because you decide something does not mean that's what God's will is for you. lihtsalt see, et sina otsustad midagi teha, ei tähenda, et see nüüd on Jumala tahe sinu elu jaoks. Amen. Stop Amen. blaming God for your messes. lõpeta Jumala süüdistamine oma jamade, oma segaduste pärast. And if you're in a mess, we need to believe God and say, God, show me how to get out of this ja kui mess. sina oled jamas, siis me peame jõudma sinna paika, kus me ütleme, et Jumal, näita sina mulle, kuidas siit välja saada. You need to be humble enough to realize there may be some times that you miss the leading of God. sa pead olema piisavalt alandlik, et mõistma seda, et võib-olla on olnud aegu, kus kohas sa oled pannud mööda Jumala juhatusest. But in our lives, we need to be doing everything we can to be more and more accurate in following the things aga of meie God. enda elus peame siis andma enda parima, et saada paremaks ja täpsemaks Jumala järgimises, Jumala juhatuse järgimises And meie I believe eludes. this, if you cooperate with God, you will go far in life. ma usun seda, et kui sina teed koostööd Jumalaga, siis sa oma elus lähed väga kaugele. And He will lead you, He will show you the way. ta juhatab sind, ta näitab sulle teed And not only will He show you, then He will go along with you. ja ta mitte ainult ei näita sulle, vaid ta tuleb ja ta ka kõnnib seal koos sinuga. And He'll help you to accomplish your goal. ja ta aitab sul saavutada neid eesmärke. This is the great and awesome God that we ja serve. tema on see suur, võimas, hea Jumal, keda meie teenime. And this is what we're going to be looking at as we go through these next few weeks together looking at this subject. ja see on see, mida me hakkame vaatama, kui me järgmisel mõne nädala jooksul vaatame seda teemat. But the problem is in our lives that many times we tend to wander. aga meie eludes on olemas selline probleem, et väga tihti me kipume eemale uitama. We kind of take our time,
me võtame siis oma aega, Sometimes we get distracted. mõnikord asjad tõmbavad meie tähelepanu kõrvale, Sometimes we just get lost along the way somewhere. mõnikord meie lihtsalt tee peal eksime kuskile ära, But you need to know this, no matter where you're at this morning, aga sina pead teadma seda, et vahet ei ole, kus kohas sa praegu oled oma elus, praegu täna hommikul. the Holy Spirit knows the best way for you Püha today. vaim teab sinu jaoks parimat viisi. Amen. Aamen. And tomorrow, He will know the best way for you. Ja homme ta teab parimat viisi sinu jaoks. And so we have got to get to where we're looking to Him for help. Nii et meie peame jõudma sinna paika, kus kohas meie otsime teda, et saada talt abi. Because He knows where you are and He knows where you can be, Kuna ta teab seda, kus sa oled ja kus sa võiksid olla, where He wants you to be. kus ta tahab, et sina oleks. Because He sees everything, Kuna tema näeb kõike, He knows ta everything. teab kõike, You can see little, you know little. sina võid näha natukene, sa võid teada natukene, But He sees it all and He knows it aga all. tema näeb kõike, ta teab kõike. So why wouldn't we trust Him and look to Him to be our guide for Siis life? miks me ei peaks tahtma usaldada teda ja et tema oleks meie elu juhataja? He doesn't just want to be your consultant, though. Ja ta ei taha lihtsalt olla sinu konsultant. You know, I believe God gives us people that we can consult things with in life. Ma usun, et Jumal annab meile inimesi, kes võivad olla meile konsultandiks, me võime saada konsultatsiooni. But He doesn't want to just be somebody that you go to get a hint or get some tips. Aga ta ei taha lihtsalt olla sinu jaoks keegi, kelle juurde sa lähed, et saada niimoodi vihjeid või mingisuguseid Like tips, like, vihjeid. okay. That's not what He wants to be. Ta ei taha sinu jaoks olla see. You know, what do you think about this? Kuule Jumal, mida sina arvad sellest? No, He wants to be your guide. Ei, tema tahab olla sinu juhataja. He wants to be your Ta guide. tahab olla sinu juht ja juhataja. And that means that you're following Him. See tähendab seda, et sina järgned temale. And we're going to look at different ways throughout this series. We're going to look at different ways that God will guide you in your life. Ja siin seeria jooksul me vaatame erinevaid asju, kuidas Jumal saab juhatama, ta tahab sind juhatada elus. He wants to lead you to a better place. Ta tahab juhatada sind paremasse paika. And He will set things up for you in life that will be amazing if you will just follow Him. Ja ta seab sinu elus valmis hästi imelisi asju, kui sina lihtsalt järgned temale, siis sa jõuad sinna. And this is what I believe. Ja see on see, mida mina usun. I believe when you and I get to a place where we truly are wanting God to lead us day by day, Ma usun seda, et kui meie enda elus jõuame sinna paika, tõeliselt jõuame sinna paika, kus me tahame, et Jumal juhataks ja juhiks meid igapäevaselt, I believe that this is where this deep, rich fellowship with God can come into siis ma your usun, life. et see on see paik, kus kohas saab tulla selline sügav, tugev ja värske ja selline elav suhe Jumalaga. How many of you are thankful for what God has given to you already? Kui paljud teist on tänulikud selle eest, mida Jumal sulle juba on andnud? Amen. Amen. But how many of you that are thankful also know it could get better? Aga kui paljud teist, kes on tänulikud, teate, et see võib minna veel paremaks? It could get better. See võib minna veel You could paremaks. know Him more. You could sense Him more. You could be more used. Sa võid tunda teda enam, sa võid rohkem siis kogeda teda, rohkem olla kasutatud tema poolt. It could get better in our See võib lives. saada paremaks meie eludes. And we need to know what it is that God has called us to. Ja me peame teadma, mis on see, milleks Jumal meid on kutsunud. And this rich, deep fellowship is found when we begin to look to Him to lead us in our life. Ja see rikkalik sügav osadus on leitav siis, kui meie hakkame enda elus teda otsima. That we would look to Him constantly, daily. God, guide me. Et jätkuvalt igapäevaselt me vaatame Jumala poole, et Jumal, juhata sina mind. And when we talk to Him, talk to Him throughout your day. Ja kui me räägime temaga, räägi temaga läbi oma päeva. It's not just meet Him on Sunday and say, God, guide me this week. See ei ole nii, et kohtud temaga pühapäeval, ütled, et lähed Jumala ette, et Jumal, juhata mind sellel nädalal. No, but you would go to Him daily. You would go to Him hourly if needed, minute by minute if needed. Ei, sa lähed tema juurde igapäevaselt, kui vaja, sa lähed tema juurde kas või iga tund, iga minut. And that you would talk to Him. Ja et sina räägid temaga. And that you would walk with Him. Ja et sa kõnnid koos temaga. Because He wants this kind of a relationship with us. Kuna tema tahab sellist suhet meiega. And you might think, well, who am I to have that relationship with God? Sa võid küsida, kes olen mina, et mul saaks olla selline suhe Jumalaga. Remember, it's not about you. It's about what Jesus did for you. Pea meeles, asi ei ole sinus, vaid asi on selles, mida Jeesus tegi sinu eest. Amen. Amen. Sinu Sinu jaoks. we kind of get confused sometimes about the subject of living right and being righteous before God. Mõnikord me läheme segadusse selle teema suhtes, et olla õige ja elada Jumala jaoks õigena. There's one thing there's something called being righteous. On olemas selline asi, kus on see, et sa oled õige. And then doing righteous things. Ja siis see, et teha õigeid asju. And just because we do righteous things does not make us righteous. See, et me teeme siis õigeid asju, see ei tee meid õigeks. Amen. Amen.
We are righteous, and so we do right me things. oleme õiged, sellepärast me teeme õigeid asju. Being righteous is nothing you can do. Õige olemine ei ole midagi sellist, mida sina ise saad It's teha, what He's done for vaid you. see on see, mida tema on teinud sinu And then ees, out sinu of that jaoks. relationship, that's why we do right. Ja lähtuvalt sellest suhtest, siis me toimime ja tegutseme õigesti. We're not doing right so we can be in God's good graces. Me ei tee õigeid asju selleks, et me saaksime olla hea Jumala armu alla. No, Jesus has made us righteous when we put our faith in Ei, Him. Jeesus on meid teinud õigeks, kui meie paneme oma usu temasse. He makes us holy that we could stand before a holy Tema teeb God. meid pühaks, nii et me oleme võimsad seisma oma püha Jumala ees. And we could receive from Him Ja et meie saaksime vastu võtta tema käest. and then go out and live a holy Ja life. siis minna välja ja elada pühat elu. And then the more that we learn and the more that we walk with God, the more will be Ja required and asked of us. mida rohkem me õpime, mida rohkem me õpime Jumala käest, mida rohkem me käime koos temaga, seda enam oodatakse ka meilt. But we have a choice, don't we? Aga meil on valik, on nii. We have a choice every day. Iga päev on meil valik. What we're going to do and what we're not going to do. Mida me saame tegema, mida me ei tee. You make choices every day whether you're going to follow God or whether you're not going to follow Sa God. teed in iga päev this. valikuid, kas sa järgned Jumalale või mitte. And the truth is this, with most Christians, we've got areas that we follow God and areas that we, it's kind of gray area. Ja tõde on ka see, et väga paljude kristlaste jaoks, meie jaoks on nii, et on olemas teatud alad, kus me järgneme Jumalale, aga on teatud alad, mis on sellised hallid selle juhatuse suhtes. And we try to make excuses why. It could be a little gray for us because God understands. Me toome selliseid ettekäändeid. Tead, on olemas teatud põhjused, mille pärast võib nii olla, et see on niisugune hall ala siis Jumala juhatuse jaoks mu elus. But God gave you a free will Aga Jumal on andnud sulle vaba tahte, that you decide. nii et sina otsustad. He's told us in His Word over and over and over again, I want to be part of your life. Tema on öelnud oma sõnas ja jälle uuesti ja uuesti, ma tahan olla osa sinu elust. But then He says, now you decide. I present it before you, you choose. Aga siis ta ütleb, et sina otsustad, mina esitan selle sulle, sina teed selle valiku. And so you and I, we have the freedom to choose every day what we do. Nii et sinul ja minul, meil on iga päev olemas see vabadus, et teha valik, mida meie teeme. But let me just say this. Aga las ma ütlen sulle seda. Something amazing happens inside of you and in your life when you choose to grow in the things of God. Midagi imelist juhtub sinu sees, sinu elus, kui sa otsustad kasvada Jumala asjades. When your Christian life goes from I have to do these things. Kui sinu kristlase elu läheb selles paigas, kus kohas sa mõtled, et tead, ma pean tegema neid asju. I have to read my Bible. Et ma pean lugema oma piiblit. I have to pray. Ma pean palvetama. I have to go to church. Ma pean minema kogudusse. I have to be nice to people. Ma pean olema sõbralik inimestega. I have to be a good man. Ma pean olema hea mees, hea inimene. You go from there Ja sealt paigast sa lähed to I want to do these things. sinna paika, kus kohas ma tahan teha neid asju. This is where something amazing will happen. Ja see on paik, kus kohas saab midagi imelist juhtuma. Where you're not doing it because you have to, but you're doing it because you want to. Kus sa enam ei tee neid asju sellepärast, et sa pead neid tegema, et sa teed sellepärast, et sa tahad neid Some teha. of you might have came to church today because you had to. Mõned teist võib-olla tulid täna hommikul kogudusse sellepärast, et sa pidid tulema. My wife made me come. Mu naine sundis mind tulema. My mom made me Mu come. ema sundis mind tulema. We have to be here. Et me peame olema siin. But I hope, and my prayer is this, is that we all get to a place that we want to be. Aga ma loodan ja minu palve on see ja minu lootus on see, et me kõik jõuame sinna paika, kus kohas me tahame olla, me tahame teha. And we're not just doing it because God said we should do it, Ja me lihtsalt ei taha neid asju teha sellepärast, et Jumal ütles seda teha, but that we want to do it. vaid et me tahame seda teha. When you grow to a place in your life that things of God become a desire of your heart, Kui sa oma elus jõuad sinna paika, kasvad sinna paika, kus kohas need Jumala igatsused, Jumala soovid saavad sinu südame igatsusteks. that's when your life begins to open up like a blossom and it just begins to get so good. Siis sinu elu hakkab avanema, sinu elu hakkab õitsema, see saab olema nii hea. We don't want to serve Him because we have to serve Him. We want to serve Him because we want Me ei to serve. taha teda teenida sellepärast, et me peame teda teenima, vaid me tahame teda teenida sellepärast, et me tahame teda teenida. See on meie igatsus. we should do all these things, Me peaksime tegema kõiki neid asju, but we should want to do aga them. meie peaksime tahtma seda tegema, neid teha. You get my point? Kas saad aru sellest minu mõttest? And I believe as you follow God, you can get to that place in your heart and in your mind, and it'll impact your life. Ja ma usun seda, et kui sina siis, see on sinu soov, sa järgned Jumala nendes asjades, siis sellest saab sinu südame igatsuse, sellest saab asi, mis on sinu südames ja sinu meeltes.
And it'll impact your life. ja see saab mõjutama sinu elu. And it comes when we get to this place where we say to ourselves, I choose to do these See things. tuleb sellest paigast, kus me teeme selle valiku, et ma otsustan teha seda. I choose to live this way. Ma otsustan elada sellisel viisil. I want to follow God. I want to be led by Ma God. tahan järgneda Jumalale, ma tahan olla juhitud tema poolt. And when we submit to God and let Him guide us through life, Ja kui meie alistume Jumalale, meie laseme tal juhatada meid meie I believe elus, that is when fulfillment comes. siis ma usun, et see on paik, kus kohas tuleb see rahuldus siin elus, täitumine. That's when great joy will come into your Siis life. tuleb suur rõõm sinu ellu. And when you purposely choose to live with Him. Ja kui sina eesmärgiga, kui sa teed selle otsuse, et elada talle. And I believe this, when you make that choice, you're going to find more and more confidence in God as well. Ja ma usun seda, et kui sina teed selle otsustuse, siis sa leiad suurema kindluse, You're going to find more confidence in God. siis sa leiad suurema kindluse Jumalas. You know, God, I need you to guide me through this. Jumal, mul on vaja seda, et sina juhatab mind selles. And I thank you that you're with Ja me. ma tänan sind selle eest, et sina oled koos minuga. So I boldly just go. Nii et ma lihtsalt julgelt lähen. Why do we boldly go? Mille pärast me lähme julgelt? Because we believe God is with us and Kuna He will meie lead us and He usume will seda, guide us. et tema on koos meiega, tema juhib ja juhatab meid. And so I want you to be thinking about these things Nii et ma tahan, et sa mõtleksid nendele asjadele, as we go throughout this kui series. me läheme läbi selle seeria. Because this is where real relationship starts. Kuna see on paik, kus kohas saab alguse tõeline suhe. It's when we get a day-by-day desire to just be with Him. Kus me saame sellise igatsuse, mis on meil päevast päevat olla koos temaga. But in your life, you can be sure that there's going to be some trouble. Aga enda elus sa võid olla kindel selle suhtes, et saab tulema raskusi. There's going to be hard times. Saab tulema raskeid aegu. There's going to be things come that are unexpected. Saavad tulema asjad, mis on ootamatud. There's going to be hurt. Saab olema haiget saamist. There's going to be loss. Saab olema kaotust. There's going to be trials. Saab olema läbi katsumisi, saab olema raskusi. There's going to be storms. Ja saab olema torme. Hallelujah, amen. Halleluja, aamen. No, Ei. there's going to be tough times. Ei, saab tulema raskeid aegu. Those things are just going to come. They will. Need asjad lihtsalt tulevad, need saavad tulema. But there's also going to be some great victories. Aga saavad tulema ka väga suured võidud. And I believe as a believer, we could have many, many great victories. Ja ma usun seda, et meil usklikena saavad olema väga palju võite, suuri võite. And we can't have a great victory unless there's a great battle. Ja meil ei saa olla suurt võitu, kui ei ole olemas suurt lahingut. And so I like what James says, he just bring it on. Nii et mulle meeldib see, mida Jakobus ütles, lihtsalt laske aga tulla. It doesn't matter what happens. I'm going to be happy Vahet ei ole, mis tuleb, ma olen õnnelik, because I'm going to grow. kuna mina kasvan, It's going to get better. see läheb paremaks. So devil, bring your best. Nii et saatan, näita ka välja oma parima. You're just going to make me better. Sa lihtsalt teed mind paremaks. That's the way we should look at our life and look at our trials and our tests. See on viis, kuidas me peaksime vaatama oma elu peale, oma raskuste peale, läbikatsumiste peale. We will grow in the things Et of meie God kasvame Jumala asjades. as we look to God to lead us. Kui meie vaatame Jumala poole, otsime temalt meie juhatust. If you don't have God on your side, Kui sul ei ole Jumalat sinu poolel, if you are not being led by God in your kui life, sina ei ole juhitud Jumala poolt oma elus, you better not stand up and say what James said. siis parem ära astu esile ja ütle seda, mida Jakobus ütles. If you're trying to do it in your own strength, Kui sina proovid seda teha enda jõust, don't you dare say, devil, bring your best, I'll take it. siis ära julge öelda seda, et kuule, saatan, anna enda parim, ma annan sulle vastu. No, he will smash you like a bug. Ei, ta lömastab siis sind nagu putuka. But there's a huge difference Aga on olemas väga suur erinevus. when we put our life into his hands. Kui meie paneme enda elu tema We kätesse say, God, you make me who ja you meie want me to ütleme be. seda, et Jumal, sina tee minust see, keda sina tahad, et mina You oleksin. lead me and you guide me. Sina juhi, sina juhata mind. I want your best. Mina tahan sinu parimat. I want to see you in this day, Ma tahan today. sind näha selles päevas, tänases päevas. And whatever the devil brings, I know you're going to show me the way Ja out. mida iganes saatan ka toob, ma tean seda, et sina näitad mulle tee. Then you can stand up and say, go ahead, devil, try. Ja siis sa võid öelda seda, et kuule, noh, saatan, proovi siis. My God will always show me the way out. Minu Jumal alati näitab tee välja. Amen. It just makes us better. Ja see lihtsalt see teeb meid And paremaks. so don't think you've got trials and troubles in life, so you need to stay home and pout. Ja ära mõtle seda, et kui sul on olemas raskused ja sellised läbikatsumised su elus, siis sa lihtsalt pead istuma kodus ja seal halama. And if you're a believer, you should not get negative. Ja kui sina oled kristlane, siis sa ei peaks muutuma But negatiivseks. as a believer, we are to overcome
aga usklikuna meie peaksime võitma. And we are able to do that when the Holy Spirit of God leads us and guides us down our path in life. Ja meie oleme võimsad tegema seda, kui Jumala püha vaim juhib ja juhatab meid meie elus, meie teel. And with His help, Ja koos tema abiga you are always going to make it to where you need to be. sa alati saad jõudma sinna paika, kus sul on vaja olla. That's what we could trust God for. Ja see on see, milles meie saame usaldada Jumalat. That's what you need to believe God for, whatever situation you face. Ja see on see, mida sa pead uskuma Jumalat, mis iganes olukorras sa Say, oled oma I'm going elus. to come out of this bigger and better and stronger and more faith in my Et God. ma tulen sellest välja suurema, tugevana, paremana ja nii, et mul on rohkem usku minu Jumalasse. You know, when it comes to following God, sometimes God will tell you to slow down or to back up. Mis see puutub Jumala järgi, mis see Jumala juhtimise järgi, mis see mõnikord Jumal ütleb sulle, et tead, et võta hoogu maha, võta hoogu tagasi. You know, sometimes, in following the things of God, we could run out and get ahead of God. And He says, come on back here, wait, we're Mõnikord not on ready nii, for et that kui me yet. järgneme Jumala asjade, siis me lähme kiiruga edasi ja lähme Jumalast ette, siis Jumal ütleb, kuule, oota, tule nüüd siia tagasi. And so don't be afraid to take some steps back in following God. Nii et ära karda seda, et sa võtab mõnda samme mõnikord tagasi selleks, et järgneda Jumala juhatusele. You know, save that decision for another month, 2 months, year, whatever it would be. Säästa see otsus mõne kuu, et sa rakendad seda mõne kuu pärast või aasta või mõne aasta pärast või millal iganes see saab olema. And get the right thing at the right time. Ja saa õige asi õigel ajale. And the thing about following God is it's a fun journey. Ja Jumala järgimine, see on väga selline lahe seiklus. Because it's not the same thing day by day. It's new every morning. Kuna see ei ole sama asi iga päev, vaid see on uus igal hommikul. But you need to trust God that no matter what happens, that He's going to get you through to the other side. Aga sa pead usaldama Jumalat, et vahet ei ole, mis saab juhtuma, et tema toob sind välja teisele poole võidukana. And you and I, we need Him Ja to guide us. sina ja mina, me vajame seda, me vajame tema juhatust. You and I want Him to guide Ja us. sina ja mina, me tahame seda, et tema meid And the thing is juhataks. this, is He wants to help. Ja asi on selles, et tema tahab aidata. And He promised if we would look to Him that He would. Ja ta tõotas meile seda, et kui meie otsime teda, siis ta ka teeb seda. And He's going to help you with your children. Ta aitab sind su lastega, He'll help you with your ta marriage. aitab sind su abielus, He'll help you with the temptations of life. ta aitab sind nende elu kiusatuste keskel, He'll help you with your finances. ta aitab sind su He'll finantsasjades, help you with your plans. ta aitab sind su plaanides, He wants to be a part of everything that pertains to you. ta tahab olla osa kõigest sellest, mis puutub sinusse. And so you shouldn't just do anything without his presence and His leading. Nii et sa ei peaks tegema mitte kui midagi ilma tema ligiolu ja juhatuseta. And don't just do things because your friend did it. Ja ära tee asju lihtsalt sellepärast, et su sõber tegi. You know, don't just move somewhere because your friends moved Ära there. lihtsalt koli kuskile ära sellepärast, et sinu sõber kolis ära. Make sure you're following God and being led by God. Vaid tee kindlaks, et sa järgned Jumalale, et sa oled tema poolt juhatatud. And let God be your guide through life. Ja las Jumal olla sinu juhataja siin elus, kogu läbi elu. And when we seek God for guidance, let it be about the big decisions and the little decisions. Ja kui meie järgneme Jumala juhtimisele, siis las see olla nii suurtes kui ka väikestes otsustes. You know, don't just get married. Ära lihtsalt abiellu. You know, ask God to help you to know, is this right? Palu Jumala käest, aita tal teada saada, et kas see on õige asi. Getting married is a huge decision in life. Abielluda, see on hästi tohutult suur otsus elus. Make sure you're making a choice that's God-led and not just, hey, we got opportunity, let's do it. Ja tee kindlaks, et see juhatus ja tee kindlaks, et see võimalus, et see on Jumala poolt juhitud, et see lihtsalt ei ole midagi sellist, näe, me saime kokku, teeme ära asja. I just don't know why my first 9 marriages failed. Ma ei tea lihtsalt, mille pärast minu esimesed 9 abielu kõik on läbi There must kukkunud. be something wrong with all these women. I Midagi don't know. peab olema valesti kõikide nende naistega, ma ei tea, milles asi on. No, man, there's probably something wrong with you. Ei, tõenäoliselt sinuga on midagi viga. Because you're not making wise choices. Kuna- You're not being led by God. Kuna sa ei tee tarku otsuseid, valikuid, sa ei ole juhitud Jumala poolt. And so stop blaming everybody else for your problems. Let's take a self-check. Nii et lõpeta teiste süüdistamine oma probleemide pärast, teeme sellise enesekontrolli And let's do our part to say, God, make me better. ja teeme enda osa, öeldes Jumalale, et Jumal, sina tee mind paremaks. And how many of you know being led by God, part of that is going to be you need to get better. Ja kui paljud teist teavad seda, et osa olles Jumala poolt juhitud, tähendab seda, et sina pead saama paremaks. So that He could take you where you need to be or Selleks, where et He tema wants you to saaks go. viia sind, et sa saaksid jõuda sinna paika, kuhu tema tahab, et sa jõuaksid. And so always ask God to guide you and to show you the way.
nii et alati palu Jumalalt seda, et tema juhiks, tema juhataks sind. And he will not lead you into a mess. Ja tema ei juhata sind mingisse jamasse. But if you'll follow God, God will guide you to the very best in life. Vaid kui sina järgned Jumala juhatusele, siis ta juhib sind sinu parimasse, sinu elu jaoks. God guides his children. Jumal juhatab oma lapsi. And this is the truth for you and I. We need his guidance. Ja tõde on sinu ja minu jaoks on see, et me vajame tema juhatust. Turn with me to Proverbs chapter 14. Ja palun läheme nüüd õpetussõnad 14. Proverbs chapter 14 and verse 12. Õpetussõnad 14 ja salmis 12. A simple proverb here, but it's got so much meaning behind it. Siin on selline väga lihtne õpetussõna, see on selline lihtne, aga siin on hästi palju sellist tähendust sees. It says, there's a way that seems right to a man, but in the end leads to death. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. It seems right. Et see tundub õige. It might be right. Et see paistab olevat nagu õige. It's mostly right. No enamuses on õige. How many of you know if it's almost right, Kui paljud teist teavad, et kui see enamuses on õige, it's not right? siis see ei ole õige. If it's 90% right, Kui see on 90% õige, it's not right. siis see ei ole õige. There's a way that seems right to a man, On olemas tee, mis tundub õige mehe jaoks, but in the end leads to aga death. see lõpuks viib surma. But what we want to do is we want to be right, don't we? Aga kuidas on meiega lood? Meie ju tahame seda, et see tee oleks õige. I want you to be right. Mina tahan seda, et sina oleksid õigel teel. Because when you're right, you're going to walk in the blessings of God. Sellepärast, kui sa oled selles õiges paigas õigel teel, siis sa kõnnid Jumala And õnnistustes. so we need to know our God and we need to let him guide us. Nii et me peame tundma meie Jumalat ja laskma tal meid juhatada. Because if it's just up to us, Sellepärast, et kui see lihtsalt oleneks the way meist, that seems right to you will just end in death. lihtsalt see viis, mis tundub hea sinu jaoks, see viib sind surma. You know, God is so amazing and he's so hard to describe. Ja Jumal ta on nii imeline ja teda on väga raske kirjeldada. And that's kind of what we do. You know, we'll do this for the rest of our life. Ja seda me teeme kogu meie ülejäänud elu. We'll come to church to try to describe parts of God for the next, 50 years or Me whatever it will tuleme take. kogudusse ja proovime kirjeldada Jumala erinevaid selliseid külgi, osasid ja me saame seda tegema järgnevad, ma ei tea, 50 aastat umbes või. But one of the favorite ways that God likes to represent himself is this. Aga üks selliseid viise, kus ta kõige rohkem soovib ennast esindada, on see, Is a shepherd. on karjane. He likes to show himself as the shepherd. Ta soovib ennast näidata karjasena. And I did a series on this about a year ago. I really encourage you to go back and listen. Ja umbes aasta aega tagasi ma tegin selle seeria, julgustan sind, mine kuula. One of my favorite series that we've done probably in the past year. Ja see on minu üks selline lemmikseeriaid tõenäoliselt, mis me oleme siin teinud viimase aasta jooksul. They're all my favorite, but that was really good. Need kõik on mu lemmikud, aga see oli väga hea. But we talked about the good shepherd, Aga meie rääkisime heast karjasest. the good shepherd. Hea karjane. But he is our good Aga shepherd. tema on meie hea And, karjane. and he takes care of us. Ja ta kannab hoolt meie He eest. feeds us. Ta toidab meid. He guides Ta us. juhatab He meid. protects Ta us. kaitseb meid. That's this picture that he tries to show us of himself. Ja see on see pilt, mida tema siis proovib meile näidata endast. And he is the God who guides. Ja tema on Jumal, kes In juhatab. Proverbs chapter 3, Ja õpetussõnad 3. Proverbs chapter 3 and verse 5, Õpetussõnad 3 ja salmist 5. it says, trust in the Lord and not on your own understanding. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. And in all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. This is what God will do. Ja see on see, mida Jumal teeb. If we will acknowledge him, Kui meie tunnustame teda, if we will look to him for kui guidance, meie otsime, meie vaatame tema poole, et saada he's juhatust, going to make sure our paths are straight. siis tema teeb kindlaks selle, et meie teed on sirged. It means we're not going to be taking any, out of the way journeys, See tähendab seda, et meil ei saa olemaid selliseid teekondi, mis viivad meid kuskile kõrvale ära, but we'll get from where we are to where God wants us to vaid be. me oleme selle keskel, kus kohas Jumal tahab, et meie oleksime. Have you ever watched some people in their walk with God and how it seems that they just went from nothing to something, and how did they get there so fast? Kas sa oled vaadanud mõndasid inimesi, sa oled märganud seda enda elus, et mõned inimesed, nad oleks nagu olnud paigas, kus neil ei ole nagu mitte midagi ja siis nad lähevad edasi ja jõuavad paika, kus kohas neil on nii palju. Or maybe after you've been a Christian for many years, you go and help one of your friends to find Jesus. Või näiteks sa enda elus võib-olla sa aitasid mõnda oma sõpra nii, et ta leidis Jeesuse And then a few years later, they're,
running past you, serving God and doing all the stuff, and you're like, wait, I'm the one that got them saved. ja mõni aasta hiljem on nii, et sa näed seda, et ta on sinust mööda pannud, teenib Jumalat kogu oma elu, kogu oma südamega ja sina mõtled, aga mina olin ju see, kes juhatas ta Jeesuse God, juurde, et ta sai päästetud. God, why are they doing more than me now? That doesn't make sense. Jumal, miks nad nüüd teevad rohkem kui mina, et see on nagu mõistuse vastane. Why does it seem that some people's paths are a little bit straighter to the goal than other people's that kind of going to go like this? Mille pärast tundub nii, et mõndade inimeste teed on nagu sirgemad eesmärgi poole, aga teiste teed lähevad nagu niimoodi kuidagi. Again, it goes back to what we talked about before, the choices we make. Jällegi see läheb tagasi selle juurde, millest me varem rääkisime, et see läheb nende valikute juurde, mida meie rääkisime. The choices we make Need in life. valikud, mida meie teeme enda elus. It is so important that we daily go to God and say, God, what is it that you want me to do See today? on nii tähtis, et me igapäevaselt lähme Jumala juurde ja küsime tema käest, Jumal, mida sina tahad, et ma täna teeksin? Not week to week, Mitte siis nii, et sa käid iga nädal temaga not rääkimas, month to month, mitte iga kuu, day by day. vaid päevast päeva. And the more we will follow or ask God for guidance, Ja mida rohkem meie palume Jumala käest juhatust and the more we follow God, ja mida enam meie järgneme Jumalale, listen, the more you're going to do for him in your life. siis kuule, seda enam sina saad tegema tema jaoks oma elu läbi. You want God to use you, you need to start going to him daily and saying, God, lead me today. Kui sina tahad seda, et Jumal kasutaks sind, siis hakka minema tema juurde igapäevaselt, et ütle, et Jumal, juhi sina mind täna. And he is the one who guides. Ja tema on see, kes juhatab. In Psalms chapter 32, turn there with me. Ja nüüd laul 32. Psalms 32 and verse 8 Laul 32 ja salmis 8. said, I will instruct you and I will teach you in the way that you should go, and I will counsel you and I'll watch over you. Sina ütle, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. And so he will guide you and he will counsel you spiritually. This is what God wants to Nii et do. tema juhib ja juhatab sind vaimselt, see on see, mida tema tahab teha. And he is able to guide you to get from where you are to the best place. Ja ta on võimeline sind juhatama sealt paigast, kus sina oled parimasse paika. And one place it talked about the green pastures and the still waters. Ja ühes kohas räägib sellest rohelisest heinamaast ja nendest Quiet waters. ja siis nendest vaiksetest vetest. The place that's best for us, he knows how to get you there. See paik, mis on parim sinu jaoks, tema teab, kuidas meie saame sinna jõuda. Amen. We just got to follow him there. Meie lihtsalt peame talle järgnema selles. We've got to follow him. In Psalms 48, Ja me lihtsalt peame järgnema ja nüüd laul 48. Psalms 48, he's our shepherd. Ja tema on meie karjane. Psalms 48 and verse 14, it's verse 15 in the Estonian Bible. Ja siis laul 48 eestikeelses piiblitõlkes, eestikeelses piiblis, salmist 15. It says, For this God is our God forever and ever, and he will guide us even to the end. Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti. Tema juhatab meid surmast üle. Another translation says he'll guide us till we die. Ja üks teine tõlge ütleb seda, et tema like your juhatab meid kuni surmani. Yeah. So this is what God wants to do. Ja see on see, mida Jumal tahab teha. He wants to be a part of your life as long as you have breath. Ta tahab olla osa sinu elust nii kaua, kui sul on hingeõhku. That he would guide you day by day. Et tema juhib, juhatab sind päevast päeva. And we know this, that when we leave this body, we go to be with him Ja me forever. teame seda, et kui me lahkume siit sellest ihust, siis me lähme tema juurde ja oleme koos temaga igavesti. So what God's saying is, I want you to have a little bit of heaven on earth. Nii et mida Jumal ütleb, on see, et ma tahan, et sul oleks natukene taevas siin maa peal. Before you come up to heaven to be with me forever, Enne kui sina tuled taevasse selleks, et olla koos minuga igavesti, I want to give you a little heaven on earth. ma tahan sulle anda natukene taevas siin maa peal. And this is what I ask. Ja see on see, mida ma sult palun. I ask that you would come to me daily and ask me for wisdom and guidance. Ma palun sult seda, et sa igapäevaselt tuleksid minu juurde, paluksid mult juhtimist ja juhatust. Ask me to help you with the way that you would go. Palu mulle seda, et ma aitaksin sind minna seda teed, mida sul on vaja minna. And I'll open up the windows of heaven for you and it'll be a blast. Ja ma avan taevaluugid sinu jaoks ja see saab olema lihtsalt superaeg. It's going to be fun. See saab olema lõbus aeg. You know, following God, I'm so thankful to tell you, it's not just a routine. It's not, I have to. Ja ma ütlen sulle seda, et Jumala järgimise lihtsalt ei ole mingisugune rutiin ja tead, ma lihtsalt pean seda tegema. But it's I get to and I want to and I'm so blessed. Vaid see on see, et ma saan seda teha, mul on seda võimalust teha ja ma olen nii õnnistatud seda tehes. Psalms chapter 73, turn here with me. Ja nüüd laul 73. We see kind of the same thing again written here in verse 24. Ja me näeme siin sarnast asja jälle salmis 24. It says, you guide me with your counsel and afterwards you will take me into glory. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. So this is what God wants for us. Nii et see on see, mida Jumal tahab meist. He wants us to follow him
for our whole life. ta tahab, et meie järgneksime talle kogu oma ülejäänud elu. He wants to speak into our life and lead us and take us to the good places. ta tahab rääkida meie ellu, juhtida ja juhatada meid heasse paikadesse. And God knows the timing and God knows the way to get you there. ja Jumal teab seda aega, Jumal teab seda viisi, kuidas sind viia sinna paika. He knows the obstacles that you're going to face. ta teab neid takistusi, mida sina saad kohtama oma elus. And He knows how to get you through to the other ja side. ta teab, kuidas sind saada läbi, nii et sa jõuad sinna teisele And so poole. He knows things nii et tema teab asju and He will guide you. ja tema juhatab sind. God knows how to get you to where He wants Jumal you to teab, be. kuidas sind saada sinna paika, kus sul on vaja olla. And when it comes to doing anything, ja mis puutub mille iganes tegemisse, look at it like this. siis vaata selle peale nii. There is God's way, on olemas Jumala viis and then there's every other way. ja siis on olemas kõik muud teised viisid. Right? on nii. There's God's way, on olemas Jumala viis, mis and then there's every other way. ja siis on olemas kõik muud viisid. For our lives, let's do our very best to do things God's way. ja meie enda jaoks anname enda parima, et meie teeksime asju Jumala viisile. So we're not just doing things our way, the world's way, our friend's way, our mom's way. nii et me lihtsalt ei tee asju siis enda viisil, maailma viisil, sõbra viisil, ema viisile, But we do it God's way. vaid meie teeme asju Jumala viisile. I recommend to you this morning and every day that you choose to follow God. ma soovitan sulle siis, et sa iga päev järgneksid Jumalale enda elus. And the thing is this, again, He's got a different picture of your life than what you have. ja jälle, asi on selles, et tal on olemas teistsugune pilt sinu elus, kui sul on. He's got a different view than what you have, and He knows what's best. tal on teistsugune vaade sinu elu üle ja ta teab seda, mis on parim sinu jaoks. And even though it might not seem today like it's the best, ja kuigi see täna sinu jaoks ei paista nagu parim, because another way seems better, sellepärast, et teine viis, teine tee tundub parem, but the way that seems right to a man could lead to death. aga see tee, mis tundub õige hea mehe jaoks, võib viia surma. But sometimes God will lead you through that other way mõnikord Jumal juhatab sind läbi teise tee, because He knows that at the other side, kuna ta teab seda, mis on seal teisel pool ootamas. that's where that answer et is. vot see on see paik, kus on see vastus. That's where that place to step up is. see on see paik, kus kohas siis millesse astuda sisse. And so don't just try to pick the easiest way in life. nii et ära lihtsalt proovi valida lihtsamaid teid, kõige lihtsamat teed enda Pick elus, the best way. vaid vali kõige parim tee. And sometimes the best way is not the easy ja way. mõnikord see kõige parem tee, see ei ole kõige lihtsam tee. And so we just need to choose to follow Him nii et meie lihtsalt peame tegema selle valiku, et järgneda talle, because He sees more than we could ever imagine. kuna tema näeb palju enamat, kui meie suudame ette kujutada. He sees where we are. ta näeb seda, kus me oleme, He sees our ta destination. näeb meie sihtpunkti, kus meil on vaja jõuda, And He's like GPS in our life. ja tema on nagu GPS meie eludes. And I know GPS, it works in English and Estonian. ma tean seda, et GPS, et see sõna on sama nii inglise kui eesti keeles, Global positioning system. et see Global Positioning System, mis asi? globaalne positsioneerimissüsteem. All right, that's GPS, right? et see on see, mis on GPS. But it's not just that, it's God's positioning spirit. aga tema on siis selline Jumala positsioneerimise vaim. And He will get us to where we need to be. ja tema siis saab meid sinna paika, kuhu meil on vaja jõuda. Because He's got a different view than what you and I have of our lives. kuna tal on olemas teistsugune vaade sellest elust, kui on sul ja mul. And so the problems start when we begin to think, ja see probleem algab siis, kui meie hakkame mõtlema, well, I know better for me than God knows. mina tean enda jaoks paremini, kui Jumal teab. To be honest, ja kui aus olla, if I asked you, do you think you know more than God, you would all say no. kui ma küsiksin sinu käest, et kuule, kas sa tead rohkem paremini kui Jumal, I know you siis would never- enamus teist ütleks kindlasti ei. I know you would never say, I know more than God. ma tean, et sa kunagi ei hakkaks ütlema, et tead, ma tean rohkem kui Jumal. But sometimes that's how we live our lives, isn't it? aga mõnikord on meie elame enda elusid nii. I know the Bible says this, but, ma tean, et piibel ütleb seda, aga I know Pastor Barry just taught on these things, but, ma tean, pastor Päri õpetas just siin nendest asjadest, aga and you just don't know my situation. et sa lihtsalt ei tea minu olukorda. Yeah, but God understands why I have to. jah, aga Jumal mõistab, mille pärast ma pean. Yeah, it's just, for just this time in my life, lihtsalt selleks korraks, selleks ajaks minu elust praegu peatu. we need to stay on the right side of the but. meil on vaja jääda õigele poole, aga Don't get on the other side. Don't be on the wrong side. ära mine sinna teisele poolele, ära mine sinna valele poolele. I know God said these things, but ma tean, et Jumal ütles neid asju, aga I feel and I think and mina mõtlen, mina tunnen, let's stay on the right side of the but. seisame õigel pool, aga I feel this
mina tunnen seda and I think this, ja ma mõtlen seda and I'm going through this, ja ma lähen läbi sellest, but aga God said this. Jumal ütles seda. That's how we stay on course. See on viis, kuidas meie püsime kursil. You getting this? Kas saad aru sellest? Don't say, well, all these things in my life, so that's why God understands. Ära ütle, et tead, vot kõik need asjad on minu elus ja sellepärast Jumal mõistab. No, you need to say, all these things are going on in my life, but God, I trust you. Ei, sa pead ütlema nii, et kõik need asjad toimuvad minu elus, aga Jumal, mina usaldan sind. And stop living like you think you know better for yourself than God knows. Ja lõpeta sellise elu elamine, kus sa elad viisil, nagu sina tead paremini kui Jumal teab. Another problem that Christians have is when they sometimes forget God. Ja teine probleem, mis on veel kristlastel, on see, et nad mõnikord unustavad Jumala. You know, the children of Israel did it. Iisraeli lapsed tegid seda, I've done it. mina olen teinud seda, You've done it. sina oled teinud seda. We all get so busy or we get so distracted and we just forget to even ask God for help. Meie kõik meil muutub kõik nii kiireks ja me lihtsalt tähelepanu tõmmatakse kõrvale ja siis me lihtsalt unustame Jumala ära. We just think, okay, I got to take care of this. Me lihtsalt ütleme, et tead, ma pean kandma hoolt selle eest. And we don't even ask God for guidance. We don't even ask Him to give us wisdom. Me isegi ei palu Jumala käest juhatust, me ei küsi tema käest tarkust. And what we've got to do is make sure we're asking God daily for his will to be done in our lives. Mida meie peame iga päev küsima Jumala käest on see, et igapäevaselt tema tahe teostuks meie elus ja meie läbi. And don't forget God and think it's all up to you. Ja ära unusta Jumalat ära ja ära mõtle, et see kõik seisneb sinus. Another problem that people have sometimes is they seek guidance in the wrong places. Ja järgmine asi, mis on probleemiks mõnikord inimestel, on see, et nad otsivad juhatust valest paigast. And how many know there's lots of people out there trying to tell you what to do and how to do it? Kui paljud teist teavad, et seal väljas on olemas väga paljusid inimesi, kes proovivad ja tahavad sulle öelda, mida ja kuidas sa peaksid tegema. But for you and I, we need to make sure we are turning to God. Aga sina ja mina, meie peame tegema kindlaks, et meie pöördume Jumala poole. Not anything else, but we turn to Him first. Mitte millegi muu poole, vaid esmalt meie pöördume tema poole. And doesn't matter what it touches in your life, whether it would be something natural or something, in your soul and your feelings. Vahet ei ole, millega sa enda elus kokku puutud, et kas see midagi loomulikku, on see midagi hingelist oma tundeelus. If you need healing in your body, go to a doctor. Kui sul on vaja terenemist kehas, jah, mine arsti juurde. We believe in doctors. Meie usume ka, et arsti läbi But võib this ka is what I saada. believe. Aga see on see, mida mina usun. I believe all healing comes from God. Ma usun seda, et kõik tervenemine And tuleb so Jumala käest. whether God heals you by a touch Nii et kas Jumal terendab sind läbi puudutuse or whether God heals you by giving wisdom to a doctor to know how to fix you, või Jumal teeb sind terveks nii, et ta annab arstile tarkust, kuidas sind siis korda putitada. you need to know all healing comes from God. Sa pead teadma seda, et kõik tervenemine tuleb Jumala käest. And so we just turn to Him first. We look to Him, and then He'll lead us. Meie pöördume esmalt temale poole, vaatame tema poole ja tema juhib, juhatab meid. But you need to ask Him when you go to the doctor, just ask Him to guide the doctor and give the doctor wisdom. Aga kui sina lähed arsti juurde, siis sa pead paluma Jumalalt, et ta annaks arstile tarkust ja juhatust, et sind aidata. That you'll be able to walk in health. Nii et sina oleksid võimeline käima tervises. And so when we try to get help from the wrong places, though, Kui meie proovime saada abi valedest paikadest, when we start turning to the world to get help before we turn to God, kui meie hakkame pöörduma maailma poole selleks, et saada abi, enne kui me pöördume Jumala poole, you're going to end up with the wrong help. You're going to end up with the wrong guidance. siis sa lõpetad paigas, kus kohas sa saad vale abi, sa saad vale juhatust. And I want to caution you as a believer, I want to caution you about counterfeit guidance. Ja ma tahan hoiatada sind, ma tahan sind kristlasena hoiatada sellise võltsitud juhatuse pärast. Counterfeit guidance. Selline võltsitud juhatus. And my job as a pastor is to speak for God into your life. Ja minu töö pastorina on rääkida Jumala poolt sinu ellu. To speak God's word. Rääkida sulle Jumala sõna. And to let you know you need to be careful what you're messing with. Ja et anda sulle teada seda, et sa pead olema ettevaatlik, millega sa puutud kokku oma elus. We're told in the Bible that we are to avoid counterfeits and abandon them altogether. Ja meil on öeldud seda, et me peame siis vältima selliseid võltsinguid ja me peame need täiesti hülgama oma elus. Go with me to Ephesians chapter 5. Ja palun lähme nüüd kiri Efeslastele 5. peatükk. Ephesians chapter 5 and verse 11, the Bible says this. Kiri Efeslastele 5. peatükk ja salmist 11 piibel ütleb seda. It says, and have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Have nothing to do with those counterfeit ways. Ärgu teil olgu üldse mingit tegemist nende võltsitud viisidega. Now, let me tell you what some of these counterfeit ways for guidance are that kind of show up all the time. Ja las ma ütlen sulle, millised on mõned nendest võltsitud juhatusviisidest, mis võivad, millega sa kokku puutuda oma elus igapäevaselt. Sometimes we open up the paper, it's right there. Mõnikord me teeme ajalehe lahti ja seal see on. You've got astrology. Sul on seal astroloogia, You've got your horoscopes. horoskoop. Well, I'm a Leo.
et tead, mina olen lõvitäht kujus and this is what Leos are going to do this month. ja see on see, mida lõvid saavad see kuu tegema. And people really, they're Kas led by tõesti? that. Ja tead seda, et inimesed on juhatatud nende asjade poolt. Then there's mediums, people that talk to the dead. Ja siis on olemas sellised meediumid, selgeltnägijad, People that talk to the dead. kes siis räägivad surnutega. And then there's fortune tellers. Ja siis on need ennustajad. And there's card readers. Ja siis on need kaartidelt lugejad. And we have all this junk that's out there right here in our city. Ja meil on olemas kõik see rämps, mis on seal väljas, siin selles linnas. And there's meditation. Ja siis on olemas meditatsioonid. It's all just false. See kõik on lihtsalt vale. Counterfeits to the real thing. Need on tõelise asja võltsingud. And God says, stay away, leave them, reject them. Ja Jumal ütleb, et jää neist eemale, tõrju need eemale, hülga need. Because when you begin to consult these things, Seepärast, kui sina hakkad konsulteerima nende asjadega, there is a power that is behind those things. siis seal on olemas vägi, mis on nende asjade taga. And that power is not God. Ja see vägi ei ole Jumalast. We need to be real careful what we allow to come into our Ja heart, meie into our peame lives. olema väga ettevaatlikud, mida meie laseme oma ellu. And when you look at anyone else besides the Lord your God for help, Kui sina vaatad kelle iganes poole, et abi saada siin elus, kui oma Jumala poole, right then you're breaking the very first commandment. siis sina rikud esimest käsku. And well, I'm just having fun. It doesn't really mean anything. Tead, ma lihtsalt lõbutsen, ega see ei tähenda ju midagi. I read my horoscope and it said this. Ma lugesin oma horoskoopi ja tead, see ütles seda. And it really happened. Ja see tõesti juhtus. Oh, really? Kas tõesti? Isn't that just something? Kas see ei ole midagi või? You start opening yourself to that junk, Kui sina hakkad ennast avama sellele rämpsule, and it's like playing with fire. You will get burned. siis see on nagu tulega mängimine. Sina saad põletatud, sa saad kõrvetada. And we need to avoid these things at every opportunity. Ja meie peame vältima neid asju oma elus igal võimalusel. Kui need tekivad, me peame neid vältima alati. Go with me to Deuteronomy chapter 18. Ja palun läheme nüüd 5. Moosese raamat ja 18. peatükk. Deuteronomy 18, and let's look here at verse 14. 5. Moosese raamat, vaatame siis 18. salm, 18. peatükk ja salmist 14. It says, the nations that you are about to displace, sorcerers and fortune tellers. Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, But the Lord your God forbids you to do such things. aga sinule ei ole issand su Jumal selleks luba andnud. And you say, well, why does God forbid me to do those Sa things? võid küsida, mille pärast Jumal on mul keelanud teha neid asju. Let's go to another place. Ja lähme teise paika. Let's go back to Leviticus chapter 19. Ja lähme tagasi 3. Moosese raamat. Exodus 19 verse 31. Ja siis 19. peatükk salmis 31. It says, do not defile yourself by turning to mediums or those who consult the spirits of the dead. I am the Lord your God. Ärge pöörduge vaimude ja teadjate poole, ärge otsige neid, et te ei saaks nende läbi roojaseks. Mina olen issand, teie Jumal. And so he says in both places, as he's giving us this correction, I am the Lord Ja your tema God. siis mõlemas paigas, kus kohas ta annab neid juhiseid, ta ütleb, korrigeerib neid, ütleb, mina olen teie Jumal, teie issand. I forbid you to go to any place else because it's me who can be that for Mina you. keelan teil minemast teistesse paikadesse, kuna mina saan olla see teie jaoks. And when the Bible says when we go there, it defiles us. Ja Piibel ütleb, kui meie läheme sinna, siis see rüvetab meid. And what does it mean that it defiles Ja you? mida see tähendab, et see siis rüvetab ja roojastab meid? It means that it messes you up. See tähendab seda, et see keerab sind segamini. It confuses you. See tekitab sulle segadust. But the worst part is it does this. Aga kõige hullem, mida see teeb, on see. It opens you up. See avab sind. It opens you up to something that you don't want to mess with. See avab sind millelegi, millega sa ei taha kokku puutuda. And you should not play with spiritual dark forces. Ja sa ei tohiks mängida nende pimeduse jõududega. There is a God and there is a devil. On olemas Jumal, on olemas saatan. There is a heaven and there is a hell. On olemas taevas ja on olemas põrgu. There are angels and there are demons. On olemas inglid, on olemas teemonid. You got to make sure that you are not touching anything in the dark Ja world. sina pead tegema kindlaks, et sina ei puudu mitte kui midagi sealt pimeduse poole pealt. And if you have even a question mark, Ja kui sul on isegi küsimärk, walk away. siis kõnni eemale. If you're not quite sure, Kui sa ei ole päris kindel, walk away. siis kõnni eemale sellest. Because it is not worth you messing with to open up things in your heart and in your life and in your family that do not belong there. Kuna see ei ole väärt seda, et avada ennast sellele oma perekonnale, et sa lähed kuidagi lased ennast puudutada sellest. Stay close
to the Lord your God. jää oma isanda, oma Jumala lähedale. Amen. Amen. He's the one who will guide you to the right place. Tema on see, kes juhatab sind õigesse paika. He's the one that will bring fruit in your heart, in your life, that will bless you. Tema on see, kes toob vilja sinu ellu, sinu südamesse, mis saab õnnistama sind. But we need to get rid of all that other Aga stuff. meie peame siis saama lahti kõigest sellest muust. You know, and there's fake stuff out there. Ja seal väljas on olemas võltsasjad. There's people that just do it for money. On inimesed, kes lihtsalt teevad seda raha pärast. But you never read, psychic wins lottery because she knew the numbers. Sa kunagi ei loe seda, et tead, see ennustaja võitis loterii, kuna ta teadis neid numbreid. No, that stuff, it's just, some of it's just fake and it's just goofy, and don't even let that deceive Ja you. mõni sellest on lihtsalt võlts, mingisugune jama, ära ennast üldse lase petta sellest. But this is what my warning is today. Aga see on see, mis on minu hoiatus täna. There is real out there as well. On olemas ka tõeline seal väljas. There are some spiritual forces that can see and know things about you and your life. On olemas tõelised pimeduse need vaimud, mis võivad teada asju sinu kohta ja sinu elu kohta. And they can be very accurate concerning things in your Ja life. need võivad olla väga täpsed nende asjade suhtes, mis puudutavad sinu elu. And that is real evil we need to stay away from. Ja see on see tõeline kurjus, millest meie peame hoidma ennast eemale. Well, I saw on TV, this guy knew everything about a girl he'd never met before. Aga seal telekas näitas, seal oli see mees, kes teadis tüdruku kohta kõike, mida, kuigi ta polnud varem seda tüdrukut üldse kohanud. Turn the channel. Vaheta kanalit. Don't watch Ära that. vaata seda asja. Don't get hooked in that. Ära saa sellest, ära lase selle mõjutada ennast. Be careful, Et ole ettevaatlik, because that is not God. kuna see ei ole Jumal. That power is not from our Most High God. See vägi ei ole meie kõikvõimsa Jumala käest. It is false, it is counterfeit, and it is destructive. See on vale, see on võltsing ja see on hävitav. And so we need to stay away from evil forces at any opportunity we Nii can. et meie peame hoidma eemale kurjuse jõududest igal võimalusel, kui need tahavad tulla meie ellu. And these things are on the wrong side. They are forbidden by God. Need on valel poolel, need on Jumala poolt meie jaoks keelatud. And you need to know this, God is not insecure, Ja sa pead teama seda, Jumal, ta ei ole ebakindel. but God is a jealous God. Aga Jumal on armukade Jumal. He's not saying, well, nobody loves me. Ta ei ole selline, et oi, mitte keegi ei armasta mind. That's not our God. Ei, meie Jumal ei ole selline. But he does not want to share you with anybody. Aga tema ei taha sind jagada mitte kui kellegagi. He wants you, he wants all of you, and he's Ta not tahab- going to share you with some demon, devil, nothing. Ta tahab sind, ta tahab täielikult sind ja ta ei taha sind jagada mingisuguse teemoni või mingi jamaga üldse. And he said, I am the Lord your God. Look to me, not to that Ta junk. ütleb, et mina olen sinu Jumal, sinu issand, vaata minu poole, mitte selle jama poole. And just stay close to him for your life to work. Ja lihtsalt jää oma elus tema lähedale, et toimida, tegutseda koos temaga. And we believe this. We believe God loves us. Meie usume seda, et Jumal armastab meid And he has everything that we need. ja tal on olemas kõik see, mida meie vajame. Just stay with him and let him be the one to lead you and Lihtsalt guide jää you. temaga ja lase tal olla see, kes juhib ja juhatab sind su elus. Wow, I cannot believe that the time is already over. Vau, ma ei suuda uskuda seda, et see aeg on juba läbi. But that's why I teach in series. Aga Hallelujah. sellepärast mina õpetan seeriates. We'll Halleluuja. continue on some of this here next week. Ja osa, sellega me jätkame järgmisel nädalal. But we need to make a commitment to God in our lives. Aga meie peame tegema oma elus pühendumise We Jumalale. need to commit our whole lives to him, commit our way to Meie him. peame pühendama kogu oma elu, kogu oma tee temale. But here in 2 Chronicles chapter 26, and I want to read verse 5, Aga siin teine ajaraamat, 26. peatükk ja soovin lugeda salmist 5. it said, Uzziah sought God during the days of Zechariah, who taught him to fear God. Ta otsis Jumalat nii kaua, kui elas Sakaaria, kes oli arukas Jumala nägemises. And as long as the king sought guidance from the Lord, God gave him success. Ja nii kaua, kui ta otsis issandat, andis Jumal temale edu. And so this is where real blessing comes in following God. Ja see on see, kus kohas tuleb see tõeline õnnistus Jumalat järgides. When we look to him for guidance and nowhere else. Kui meie vaatame tema poole, otsime temalt juhatust ja mitte kuskilt mujalt. Amen. He Amen. is the God who leads. He is the God who guides. Tema on Jumal, kes juhib, tema on Jumal, kes juhatab. He's the one who wants to be a part of your life if you'll just commit to follow him. Tema on see, kes tahab olla osa sinu elus, kui sina lihtsalt pühendud temale. And stop messing with things that you have no idea what you're messing with. Ja lõpeta jamamine nende asjadega, mille kohta sa üldse ei teagi, millega sina jamad seal. But we have power in the name of Jesus to stop some things in our life, in our family, whatever it might be. Meil on olemas vägi, et peatada asju oma elus, oma perekonnas, mis iganes see oleks. Jeesuse nimes on meil see vägi. We need to make a commitment to God that God, I'm going to follow
you and nothing else. ja meie peame tegema Jumalale selle pühendumise, et Jumal, mina järgnen sinule ja mitte kui millegile muule. No matter what storm comes or what great thing comes in your heart and in your life, ja mis iganes torm tuleb sinu ellu, mingi suur asi sinu südamesse, su ellu, you need to say, God, I'm going to stay right here next to you. ja sa pead ütlema, et Jumal, ma jään siia kohe sinu kõrvale. I'm not going anywhere. I need you. I need your help. ma ei lähe mitte kuhugi, Jumal, ma vajan sind, ma vajan sinu abi. You are my God, sina oled minu Jumal and I will not serve any other. ja ma ei teeni mitte kui kedagi teist. And if you will do that, I guarantee you, I promise you, God will guide you. ja kui sina teed seda, siis ma garanteerin sulle, Jumal ta juhib, juhatab And he will get you where you need to be. ja ta saab sind sinna paika, kus kohas sul on vaja olla. And when you get there, you'll be looking good. ja kui sina saad seal olema, siis sa saad seal nägema välja väga hea. We can enjoy the journey. meie võime nautida seda teekonda. Amen. Amen. That's what God wants for us. ja see on see, mida Jumal tahab meie Not to jaoks. struggle through life and go to heaven. mitte see, et me lihtsalt kuidagi roomame läbi selle elu ja kuidagi jõuame sinna taevasse That välja, we can enjoy the journey with God. vaid et meie saame nautida seda teekonda koos Jumalaga. And this is where real blessing and real success comes. ja see on see, kus kohas tuleb tõeline õnnistus ja tõeline edu. The king sought guidance from the Lord, and God gave him success. kuningas otsis Jumalalt juhatust ja Jumal andis talle edu. And it's through this daily relationship is where you're going to really begin to open up in the things of God. ja läbi selle igapäevase suhte Jumalaga on see paik, kus kohas need asjad saavad hakkama tõeliselt avanema sinu When we jaoks. submit our way to him, kui meie anname oma teed tema kätte, meie alistume tema ette, commit our problems to him, meie anname oma probleemid tema kätte, commit our questions to oma him. küsimused toome tema ette. You don't need to look anywhere else. Look to him. sa ei pea otsima kuskilt mujalt neid asju, vaata tema poole. And it's going to be great joy ja see saab olema suur rõõm and great confidence ja see saab olema suur kindlus, that you're going to find in your walk with God as you begin to take those steps. mille sina leiad oma elus, kui sa hakkad võtma neid samme. God's guidance is all that you need. Jumala juhatus on kõik see, mida sina vajad. Would you say that with me right now? ütle seda praegu koos minuga. Just close your eyes, lift a hand to heaven. lihtsalt pane oma silmad kinni ja tõsta oma käsi taeva poole. Let's just commit our way to him right now. lihtsalt praegu pühendame oma tee temale. Say this, say, God, ütle seda, Jumal, your guidance is all I need. sinu juhatus on kõik, mida ma vajan. Oh, come on, you can do better than that, church. kogudus, sa saad paremini teha kui see. Let's tell God. ütleme When I Jumalale, could hear the person in the back row praying, you're not praying loud enough. et kui mina kuulen seda tagainimest seal rääkimas, siis sina ei palveta piisavalt kõvasti. Commit your way to God today. I'm serious about et this. pühenda oma tee Jumalale, ma võtan seda asja tõsiselt. Let's say it tule again. sina, võta tõsiselt seda asja. Say it again. Say, God, ütle seda veel, Jumal, I commit my way to you, ma pühendan oma tee sinule and I love you. ja ma armastan sind. You are my God, sina oled minu Jumal and I will serve no other. ja ma ei teeni mitte kui kedagi teist. I look to you daily ma vaatan sinu poole igapäevaselt, to lead and to guide, et juhtida ja juhatada, and I thank you for it. et saada juhtimist ja juhatust ja ma tänan sind selle eest. Amen. Aamen.